Danes je ponedeljek in pejmo do Rijeta. Se moramo iti pobarvati čoln, nam domov, da mrv potecajt po Rijetu. Rijo! Kje je mrva? Kje si? Ajde, gremo. Matjaž, pomahaj. Pika je prišla! Rijo, si shujšal. Kaži nos. Zdaj moramo poljati kozu. Kure! Aleha, kje je? Aj! Smo neznani ljudje. Ja. Mi in kure. Tle pa je ima čuvala zajca. Ama, se še zmeri zajc. Aj! Pridi. Pa je ta kura že 2 tedna na jajcah, tako da mislimo, da bojo piščanci. Toliko jajc znesel na dan. Mislim, da celo še kaj več, kaj jih zjutraj pobere tata. Tu je pa naš krivec za piščanca. Katalin. Hello, chicks. Mrv bolj kot kaj druga zanima, če bo dobila kaj za jest. Ne, pridi sem. Mrv. Se še boji, veš? Sem klicala mrv in ni tako prišla in višno sem rekla, da je všla ena kakoška, nekaj kokadakalo. Zdaj moram iti iskat. Ker je ena kakoška zmeraj ujde iz kurnika. Kako se skriva? Zato je pa skleda v umivalniku. Meni stisne, kaj ne, moji kure, mojega Rijota, mojega dva. Pridi, Marv! Mislim, oni kurnik, montažni, tako smešam. Eni delajo. Combination of the nation. Kje bomo v vlogi? Oh my god. Končali? Mrfa je bila pred hišo. Si čuvala hišo? Še dobro, da sem si umila lasi. Kaj tu je bila sem na mojem frisi. Moraš dok, to pravo, ne ste mislim se... Resno, ne? Ja, bom. Je prav lep. Kaj se kliče? Bunny. Bunny? Rijo! Mama, ne dovoli, da imamo dajta v kupi. Ne, da imamo postaviti. Rijo! Dej, pazi. Hrana je prišla. Daj se šli. Rijo, ti si moj ljubček. Madejma, ena si se stuširala. Riga me. Še enkrat veš. Prav. Kar beži gor se še enkrat umiti.